Hakasin baningkong kakan hun ruai belatip ka Canticle Voice Langkyrdem kan supply paidbah no I artili ki jingrwai Christmas. Hakalai tarik Nohprah ha YouTube channel Canticle Voice Langkyrdem. Hakaniga jingrwai belai kerteng uklur Bethlehem bat balai. Lai menta nadu itemen basan rang bak balang bat ki kun samla. Nakliang kakan hun kakan tu ya ki paidbah bakin ai jingkersyan daka bakin pej ya kaniga jingrwai. Bani omaru ya ki jingkerku lengba kini kisur jingrwai. Kapor kimi hamensin badung kiki balai ujis Nagaliang jong ka group Canticle Voice Langkyrdem I semua bahaban pentip sepi barok ki perlok pahit ba ngikum ka group hagasin ka bandeng kong ni don ni wan pelaj ki artli ki jermai Christmas haka YouTube channel jongi balai kerteng Canticle Voice Langkyrdem YouTube channel. Kerteng juga ni artli ki jingrwai kabang. Kawai kedai balai, kawai pat kedai uklor Bethlehem. Ikini ki jingrwai ngin splat no kalai tarik jungdu benai Desember, ikini ki senyam arca kawai. Iskem boleh nukurku ye pi barok, nampak ki kubor ikini ki artli ki jingrwai. Tu boleh nukurku. Amen. Kapor kimi hamensin badung kiki balai ujisu sisinadon narimit lai ngut ki reustat baslor shanore Bethlehem keyboard you